muneze nenkasa wa kanyina ne se he ese ono obefi Real Madrid team mu se ono montimi e ma ne mobo no nyina enkonkosi bia ono obefi team no nte se woni Xavi Alonso no montam no enwo kura e ho ma ese o hwe ani mu se according to the agent na ne camp hon sense mo kan se so omo entimi ma Vinicius no enye starter e wo Real Madrid team no na o mobo no 90 enfili dia na se contract no on renew ento so e ma Real Madrid away ene ensema efi Vinicius Junior and Real Madrid ni agent aso ye abeka yensa ene anope e wona se uram e wo Brian Mbeumo aso ye player wono ne mbode mo no e wo soro pa say omo atepe se wono na ye best signing so far e wo Premier League man say players omo rem this season no wono ena ne mbode bo e wo soro che se we ene nsem efi Mbeumo aso ye abeka yensa Scott McTominay aso ye ena say wono ni agent ni team no nyina no edwe ho se ombetimi return back to Premier League na mabesi akan e de ama teams no amwo EPL ni na se aha ama bibia akoso rem e wo Napoli ni modem no e wo so papa teams bebebe e di na chi e hwa ni mu se obetimi ewrem no abesi akan e wo ma we ene nsema e free player na so ye abeka ne ewrem e wo Lamine Yamal ene Barcelona so ye enche kura se e classico ne bewe ya no e na che se club president Laporta ofre no ene ofre coach e ka ho no mkotena so mudi nkomo na enkomo na mudi yensen ene siko se Barcelona agitim se ne nsem bia ya no okeka na bonten no one the dika ne se ne nsem no omo ye very disappointed e wo ensema ya Lamine Yamal game ebeba so okeka ewo Instagram no so no omani enye sa statement na omo ode etoto abontin nti omo hwa anim se abrante no obejai ewo ho na omo sa gidi se Madrid ebo omo park no so ene ball na Madrid boy eye ne nsem no kan no eno na motivate Madrid players na omo ede basafo efa sa kwan no so enti omo eni enye sa anwama na abrante no when they say Oma taxing in manager friend who Mendes or ni player and kasa no Oma managing the social media page no and family say omujitum say ne private life no are open to public too much and unti Muhammad Brandt and madam no entimi enkoso nti say no Omo hwe say Brandt no be focus only on football na ne nyoma na oye no ne private life no or de nyina be sie na serebe ya Brandt be nya full concentration na wasi akan Ediaman Barcelona we enin sensema meeting a todwa between player no and club president Laporta and Hansi Flick in term no and no and the Honsensem no and the egu enim and anope wo hon match say Barcelona Honsensem ne there and no an say e kwaso e wo na yerem e won nsem fufuro ma yerem e wo Thiago Silva so as abrante obesi akan e de ma Chelsea say obebo ma Chelsea for TV Champions League o say ne ba ewrem e wo Chelsea academy ma o si akan e match say England for under 15 no o ma friend camp I say one Brazil ni no neba ewremo England U15 one man o si akan edema England one man we ene ensema efiti Thiago Silva na so ya neba efenu Isabu ono aso ya beka yensa ene ne se uwram ewo Arsenal say omo de pampim pa ene omato no ewo che say this season 13 games omo bon 10 clean sheet ene omo ye no hon ma say udru Arsenal so ya che say wono che say ensuo krampo entime entene emfa ntamu kro makopo di mu a we ene nsem efri Arsenal so ye abeka na Tchouaméni na say uwram ewo La Liga no mu a wono ye midfielder che say ne passes a bono ne pass bia ekọ ni 90.2% 21% and they say or no ne pass bi o ma bia no e forward pass nko no pass merchire a ewe ene nsem free player na so ye abeka na Lewandowski ne say wa return back say Barca for e bosse den so mani aja o mu hurihuri ni nyanse injury a say e be hit Abrante fe Lewandowski am wentimi am e classico ni so return back say training e koso chese e ho na we ene nsem free player na so ye abeka yensa na Matthias de Ligt ne say player we wono we obobo ne fe wi mo de tiapem obofa from more than 9 cc just na chi ni tunyina no wo de bobo ni bo say is a Manchester United red team ni mu a omania de Abrante no ne modern bo ho papa mo hwa ni mu say obetimi atena na why say omo gidi say na ne modern man no obo no Ajax 2018-19 no say sa form no aba back
back. I say Abranti FM delete no on the modern I was up and say what's a man what Abranti FM Enrique so and say 8 matches are La Liga games are or mabon what just what 10 akusi it say 1 minute kobo even seconds kwampo no Abranti no entimi nya be e ya hosem e wo Enrique asey on hwanim say January obewram loan e wo different club na say wakwa hwe akosi akan ama bibia akoso motiri nya nfo na ni so de hu say World Cup e beto bia e wo US Mexico Canada no obetimi awram no akosi akan e de ma Brazil e wo national team e wo on my way and say me free player no asey ya be kan yensa na la mi ya ma dey say uram Instagram a woni kawaya so he yentimi mfa adamfo bia muntamate e say wa on follow player na say was one no ene ni ayonkofa bia mu hon ma we ene nsema e free na so ye abeka yensa e wo na Arsenal so ye no. And I say, ya tape on say 66.35% chances on bet me I win premiership no at the assume since 204 Omunya say rating will be that I said there Urem or Masoya Arsenal ya tape on some bet me I win English Premier League no I will on my way and in sensima if free Arsenal so ye abeka yensa e wo na Kylian Mbappe no yes second player we Cristiano Ronaldo through honma wono and they say what Basa e wo honma say 4 games on a row on Barcelona abonyano oto atena editia Barcelona hon ma we eni nsema efi Kylian Mbappe so ye abeka yensa e wona Fipro 11 no nomination aba betodwa you say players ahodo na no edi APP 2025 World 11 no mohwem no ma select emu 11 na so mo ena ewram Fipro 11 e hon ma we eni nsema efi say Donnarumma wom Becca Hakimi Bakayos Saliba Courtois Alexander Arnold Mendes Van Dijk Bellingham Modric Neves Pedri Valverde Vertina Kopama De Bruyne Haaland Dembele Messi Ronaldo Yamal Salah Rafinha and Mbappe we mu nyina e wo mu hwemu no mu 11 e de agina ho e de ama fifth and as a World 11 e wo ho no we eni nsensama aba be kan yensa ene anopay ene anope e wona say Real Madrid hwe anim say Tubanya Vinicius de ba mu yi ni film no omo so omo ntwe na so e wo ho no mo hwe anim say coach no and as Xavi Alonso oye Real Madrid coach oni player no betra say no modin commandant nsem bi ho bia no wono omo assort up e wo ho no we ene nsem a free sa game no mo e ba na Kylian Mbappe aso ne say no goal career no e kwa soro bi aka 4 goals per no reach 400 goals e wona career mu a say na breakdown no is it 256 goals and was say no so Real Madrid was 60 goals at the amount Real Madrid e wo hono France national team was 53 goals e wo hono na say Monaco e hono say no ball ba say wono was 27 goals at the Monaco so we him say obenya 4 goals la kan no Kylian Mbappe no Real our class of 400 goals no e wo no hwe nim se bibia e be ko enkan e de na player ye fe no Elliot Anderson aso ne euro si na kan e de man not yan for say the Man City and as a Man United any Newcastle omo nyina edi abrante echi omo hwe nim se omo January metin akofa na be so mo timu na boa me bibia aye enkoso e wo na Victor Gyökeres aso ne si euro mu abrante ni last the 5 Premier League matches awabo no ni ratings na e wo from papa the highest rating kwa wanya no e 6.2 e wo hon match akani nyina no e 555 for one match say was so redder we any enkoma kwa abonten za abrante no ne body mo na be ya ompejam kakra na say enioma enkoso ne ewrem e wo Dani Alves as a former player e de ma Barcelona na say player okodi nsem hunu ma e de ko to prison e ma say ni cheye ya mo pia ba abonten na ni nyina say we ye osofo a o preach den wo say wasakra a wo preach na owuram e waso de ne message ode mamu nanso se munya gidie e wonyame mu na se wonya gidie wonu mu a obaye bibia de ma hono why example e wo hono ma nyoma wa fam asasi so no as you say abrante o free prison wadane Paul from prison to preacher or ama bibia akoso hono ma we ene ensama e fi Dani Alves former Barcelona player no abeka yensa e wona bimu na ebusa se supporters ni bi ana ebusa se na Andre Christensen or hina say Barcelona for e ho e tro mo e classico sa na say abrante wonya calf muscle injury e say ono e kwotena fie kakra no ahwe ama bibia e kama na hwe anim say obetimi a return on next match no no ba be si akan wo ma we
ene ensema efi Christians ya so abekan na game ni koso classical game ni koso na Ferran Torres oko Vinicius Junior nche no busan masa na dey say the penalty no nya na wo ba na ana se he efa ho ben wa no pass o team asem Kylian Mbappe ene ebo no as the wage ama Kylian Mbappe no ene say penalty no ogboni nyina ho ma nya wa asem so ba bu so no Vinicius Junior sa denti no ene emo penalty no we ene nsensema efi ho abekane se urem ewo Porto a enioma omoye ewo Portugal ho no enya sanketo se 9 games omaboro omawini emu nwotwe 8 omabo draw baako omashe 21 goals 2 goals per ama concede ewo Portugal ho ma se ese urem ewo FC Porto so omosi pempim pa ewo ho ma omushe team bia ewo ho ma we ene nsema fi Porto so ye abekan yensa na Marco Llorente aso ye abrante osina kan edema Atletico Anwamasema planting boy they say 31 games are consecutive on pride 31 games match ni na obo 90 na say won yanyini film on kotranche ono so wamre ono so won pride 31 games 90 minutes ah and about batras wa yes abrante no nyoma wo ye no hono ano e de say first Ballon d'Or rankings no ababeto abant they say Kylian Mbappe wono ena edikan ya Haaland wono etoso mienu ewono wan ma Hurricane etoso miensa la mi ama no etoso nanya Vinicius Junior ena etoso num ewono ma say first ranking no ababo ntia Kylian Mbappe ready kan ya mo hwani mu say enioma ebetimi akoso sesese ede ama wo na Xavi Alonso fiso obeji Real Madrid ejima no jese ejima obono enye asem keto akrampo 13 games abono 12 wins ena wanya no one lose per and watimi enya ewono man first 13 games abo say enioma oye no no ano edin papa ewon ma we ene nsema efri Xavi Alonso aso ye abekan yensa na Dani Carvajal na say wo say kwatena fie bio after so bebo classico obeko ntokwa no ewie ye do say wo 2 to 3 months oba return in January and oba return away eya rehosema efri Dani Carvajal so ye abekan yensa ene anope ewo na Vinicius Junior na de message so nko edema madofo nyina say obesremo enyoma esi wo park no so no ewe say ana classico no esi tie na say wo so musi park no so wo so mo ye o mafam de enti desi e bia nanya so mo pese o mo hati obi a enti desi se koyi ankoyi o mo mfa enche o mo ho ma we ene nsema efi Vinicius nsema o de ato bando fo nyina supporters anim e wona Igo Tudor wono eye coach edema Juventus say o ma bone na si tuo say on kope ne ba bi na on kote say team no appointing Massimo Brambilla say wono interim coach enfama Juventus na say o ma hwe ansana o matimi nya substantive coach e wo ho ma we ene nsema fi Juventus so ye abekan yensa ene anope ona Napoli aso ye ne yewrai Kevin De Bruyne say bakwa akonya mazu injury say ni injury no e wo soro papa mo hwe anim say obetimi atena fie kakra na say waboa no healing ho abibia awe enkoso e wo ma we ne fi na yewram ewa Aston Villa so ya Brent FN Martin Cash he say we renew contract e dey Aston Villa the teams are na money di na team na say montana baby no renew contract na Rodri and so return back to Man City squad ni ma o ye training then after so nya mazu injury no wasaba back e hwe ni mu say bibia e be ye enkoso e ho e dey ma ne last year itu jawa mana ne say we fi say mun tem no e ho e ye Brendan Rodgers aso e no e ye coach e dey ma Celtic football say we say wono wa resign on to also eni ni djuma enfap ma Celtic bi ma we ene insensema efi coach na so ye abekan na ewrem e wa fise numa ye ewrem ye hwe Ghanaian players a omusi akan na wo twa wie ye e wo mu various league bi wa monane je mo de mo no na e wasoro papa e wo no say e sha say Antoine Semenyo wo bo e ma bemofo etimi sha e 2-0 over Nottingham for wentimi an she goals there na so na mo de mo no e wasoro papa wo team ball 90 minutes na injury time and the uniform no player ho from e buy ho ma we and the free player na so ye abeka yensa e wo ho na kudu so ono Eboy ma Tottenham etimi share 3-0 over Everton we and one was ya kan 78 minutes e wo ma boy boy ma Tottenham for etimi nya win e wona rem Leicester City Jordan Ayew and ne say Fatal Isha kunyina no etimi start e dem ma Leicester City away and nsem efi na Brendan Thomas Asante sa brantie we ne mode mo no e wo so baba we sinaka e dem Coventry say onya go e wo ma boy e ma ne team no etimi nya
win over Watford on my way and in summer if you play and say now wala kotoso Asia kind Crow Town and matches will keep clean sheeter the money bonus so Ebwa or Boa na Kamadi Sulemana once Ebem 82nd minute Abra Atlanta any community for Eddie Bubo any one my boy my moting Ebo draw on my way and in summer free Kamadi Sulemana as so na Caleb Ekuma play away into other social hall one no see na kind Osinaka edema January tese oboboy e ma tese omo elusi e wo hon ma wantimi team no entimi arena over Torino tese omunya shock e wo hon ma we ene nsema ifi na Thomas Partey enso Asia kan de ma Villarreal tese obemu second half e betwetwa pass ni bia ho nenso enoma etimi koyie man ma mu timi nya win over Valencia hon ma we ene nsema ifi Thomas Partey aso abeka yensa na ne partner ye fe no Kosisibo wono so Real Oviedo obemu ebe osi akan 25 minutes Edeman team Real Oviedo on my board draw 3-3 on my boa and Momutiminia points bako Edekofi on my way and in semi for Namonaco swear and Mohamed Salus also see a kind Eboa on the only go no against to lose on matches na Abranteno when the Netimina win and the more money J Papa on my way and in semi free Salusu Mohamed Salusu na share Abekan na 3 players as Asia kind Ewo Liguan Ekan watches Kojo Pepra Abdul Samet Salas Asia kan and Ali Sedu Asia kan mumie no e de bompem ani atese Renel any OGC news and the boy ya baako etiminya win over them we any nsema e free honum e kan se Real Black Queens so emra ya the sad stories ni bro say Black Queens we say omate atua so omo nye training no omo ne edit for man no NC akan e wo honum na we e de beto odwa say minister no e ka tse maba wa ne say so omo mobo no dia obi a enkofie no onkokoda e wo honum we and in some beto odwa na no and the minister said there be wan kasa wono ohono ma and na say Katakyie Odiasempa president friend say na ma no e kasa say entua omo bonus omo a amuntimi ensi akan wono no kwampo no woni Ghana hanoma wo outside e won man de to no an ofre omo an okache omo se obesre omo se omo ankwa bobo na omusika ndo metua mom no man kobobo na be affect Ghana na affect country no so country no FIFA ban no mo anase CAF ban no mo be back na enso so sa players na omo koye sa no sa dem emfiri omo hoda ente be omo kobobo no musika bia omo hwe bia no omo hwe ni se na wotwi omo betua musika e de ammo omo hon ma we ene nsema efri friends and minister so ye Kofi Adams honorable aso ye be kan sa enanpo no akle no ho efri sansense no mo wie ye no enna player your friend dede ayu wono ex Ghana captain to say wono ewuram ene maba wono kodi nkom no waka tom so obesere omo aya ade bia obia enye bi do mo wuram wo women afcon no ko bom ho mali say obia ebo maba so etimo mo mabo no so any other things no manfo enkom ho asembo ne na badge no o bobo na hwe badge na ebo kokosoro bobo na magana enye sikasem na wo ho ne sikasem ne de ni nyina ebebe che so hwe na omo antane se omo image e wo ne omo maye e de amagana omo mabo no emfama Ghana honma we ene afutu achese andiri ayu koshi amabawa no wode to me say omuji tu mu amako wuram a onno omutimye training kama achese omone GF president Katakyie eside nkomo ema bibia eye enkoso ne wuram e honorable Patrick Boama na so ya ono and what did to just say Ghana Premier League no just say banks any insurance companies ahodo mining firms e wahanum no omo contribution to sports and den and obusasa big companies because was no wahwe ni mu wahwe other countries no omo hu say companies e won air sponsor clubs no mutiminya sika na so ba Ghana had their banks insurance companies mining firms and other things in there omo nya bibia emfa mo clubs no emmo munya sika on my way any questions are omo na bo Patrick Boama obisa e wono odi tu just say AFCON na Ghana entimi an qualify no et say car without engine as AFCON no enye de e wo hon ma say ha adwen pa say Ghana entimi an qualify anko AFCON no hon ma we ene nsensema e free hon na ye rem e wo house of focus say house of focus no e jada hon tititi om last 4 home matches o mabo monya 1 win 3 draws e no monya hon ma say house of focus Roma say ya akoda ne kasapa say manfo eni abrede nenden e won say rem o Ghana Premier League na so far no say and friends saying
top scorer chart no esiti Osamoah Atakumi goal stars was 6 goals, Emmanuel Ano Nation Service was 5 goals, Emmanuel Mafo 4 goals, Richard Opoku Osina kan Edema Young Apostle 4 goals, and all no more makanyina no to aso hon ma we any nsem free top scorer no mu Ghana Premier League abeka yensa. Now after match day 7 no saying na January starts no is they say so far 60 matches no mabo 35 home wins na ba away 8 per 17 draws, and I say omonya goals omkwan match no 112 goals, home goals are about 78, away 34 goals, and about first half on goals are about 48 goals away, and as the second half goes on 64 yellow cards, 213 yellow cards, and a PM so far 8 red cards so far after match day 7, 8 red cards, and a PM on my penalties 13, and on my award 13 on my 12, and I'm missing 1 pair on my own goals 3, and a PM on my son I watch you no ya be near the one stars in no e the last one do to an said no Atwaso, I will say a match day 7 and say and a team of the week, AC Etio Zakaria Musa or no see that kind at the mass summaters or no any goalkeepers and more more of course upon the defense one say NCT Richard Insia Koka or no AC kind of my young apostle Abdul Rahman Yaya Carrera United also were hobby Alex Boache Adriana Stars or no Ewo hobby Anna Abdul Afro or no summaters and no Sinaka or more any Rantia or more Emma more Kaipa Ewo Eton and FIFA. Maxwell Atta, one no Ediana no Sina can Samuel B. Kwanza, one no Heart of Lions and Heart of Lions no Sina can Emmanuel Ano Nations FC, one no captain, it was 11 years. Omu 18 room na on any one Kevin Kroma Mediama Michael Epson Heart of Lion and Samuel Atakumi omu ene Jenny mo wemu and as a coach na uremono gold stars coach FN Nanaya Amankwa ono ene best coach of the week ohonma we ene nsama e boabo no e wo fie ene de ababeso na KK Pepra roofing ene oso ya sena chese ope dance ho papa dia urem KK Pepra aso ye obehwe aye bibia kama ede ama hon ma chese ebebo ama bibia aye nkoso to roofing sheet I chese IBL Nis grade 4-5 allo zinc 4-5 solid nyina na onsa ebe kabi ewo KK Pepra so ma so ye no ebo ebu akom ne self filling station no ene edi enwe hon ma chese obehwe aye bibia kama ede ama ope head pan wi barrows ahodo nyina na urem ewo KK Pepra so ye obehwe ofri chese hwidiem bechem ede na so nyina na eba udru ebu akwa usi atwam ebra self filling station one man no ubusa akwa keteketeka obecho KK Pepra aso ye no hwe no ye bibia kama ede amona aferi community hospital ena eltonensa ede efro ene anope aferi community hospital de udron ma wo yadu hwe nyina no ede ne hawo yare atena so ache nyina no fewrem ewo na so ye se udru hon ma obehwe aye bibia amana aye enkoso ede amo ye se otra aferi kro na onsani fa so won ma odi chen kawe na no omo hon mo obehwe ama bibia aye kama ede na hour of favor multimedia and Eltonensa at the from much that kwano ewo toase aha ufri enkawe ene ekwa wotena toase pastor onazo tos junction unsabonku so oni Methodist church junction no and edi enho ya de oye banners onsa ase ho nsensem wo se mado afuo na mpese mo chia obe bia kama ede ama building plan ahodo nyina no obeye ede ama wasase na quarter plot half plot ni na obehwe ede hu dwuma kama ede amount ewo hon ma chese banners ahodo posters ahodo akese ene enketua type na ahodo nyina no oye print na ahodo nyina t-shirt ahodo obeye odu birthday that invitation cards bia na ade bia eye invitation printing ene banner bia no ram ewo hour of favor multimedia so ye na wonhwe na onye bibia na enye enkoso emfa emma hon so ufri amancha kubin said in passetia site o ene eba so tra to ase bus stop on seni fa so and our favor on what is a room to answer obehwe aye bibia kama ede amon ejapa house and Eltonensa ede efro and none of open house papa dia said them bibia me catch no say kitchen no anya fa obi anyina ho entwanfo ni open water house abeto dan ho nyina unye paint na urem ewo ejapa house obehwe no de hu dwuma kama ede ama woni Katakyie FM ne we the same building mu Katakyie FM osoro and ejapa house ewa ase ohe uduru on ma udu showroom ma me duru kwa
mani so nyina no time China do no nyada do nyina no onsa ebekebo no wremu ho na ejapa tiles say omunye bia ye ne afọ the community hospital and bembe na say China tiles, India tiles bet in Katakyie tiles and as a Ghana tiles nyina no onsa ebekebo o waso ye say eye tiles a wo de bibia pepa so empopo enwawa entete nyina no ejapa tiles and onsa ebekodiaba we na ejas na say dia nyina no ye dia sia me bia akoso kama right odimi da ase and ye me so me fan ko St. Louis Ventures na ye ni nkomo kakra na ye hwe St. Louis Ventures anopay me kan for the amount dia me pacho na ye kwani akwaje phones papa and in accessories ni nyina so ebi e was St. Louis Ventures aso ye hodom na bibia to me akoso fine na de tie ne say St. Louis si yan kan fan kire manfo ni nyina say se no enam say ye ko bronya mu ni ade nti no eya na manfo no pene ma papa ya na bronya num so manfo no phones papa ni ade nkofo sika koko titiru no sa abram na ya na mo friend na wi abre no na nkofo start tete na fa sika sam no ekosoro wo se oto ade papa etena se che ede mawo Santi ko St. Louis Ventures na kokwaje eye wo ne ma papa ni nyina bi de eye phones and accessories de eye St. Louis Ventures anopay ana me kan fo so atumi ede amawo bibia e fa phones ho no ono na beba ye bie etimi pa chawo yanko St. Louis Ventures ni yankwaje phones papa na yefani ye juma enkawi ahifie kwa no so St. Louis office baako ewo ho sa so na eye agogoso so ye nyina hini kwa so bemma kwa choba no ye ne no edi animhye ewo ho no sa so na enkawi Adum House first floor e ho so no St. Louis Ventures headquarters ewo ho yefre CEO ewo 0241 9076 00 0241 9076 0241 90 76 ena 00 na St. Louis hardware na ye dia ban me pa cho e ye chance papa ne ton na tie de se ade papa no to a eno aka se che e de mawo e chance type ba na ope Aluzinc roofing sheet ye obi honum IBR nyina ebi honum afa ye T15 ade kosi T30 ye tie ne se e ye solid pa den na chance no de bodan so a efie wo ha na nanom nyina ba beto eno eye St. Louis hardware no eno no me pa cha na de tie ne se ye door to door delivery baby a wo bia no ye betumi deliver any ama wa ye nyu kapre eno eye St. Louis Ventures ye say baby a wo bia across the country ye dey come free what I say 80 ententem so fresh St. Louis Ventures bi bia efa adansie ne ho akade ho de titiru pa ne nchense no me pa cha frɛ 0241 9076 and 00 0241 9076 and 00. Senior Magabi, good morning. Good morning, Bra Bibi Aboko. Bibi Aboko pa. Right, ye na yamiase. And ye anopa emura krata ne mutentem. Na ye hwe de krata ne mu so e ko na afi ye hwe. Na light na mo ye nti ye nya ne tentem why. Na afi ye nto adwumade ne so. Onyama me da se se de mfa delegate ku krata no. Okay. Emfa enhya se me hu ye wura me ya konfi mfonyi de ne mu na nsem bi e wo court na judge ne se omomode ya na onfa na lawyer mla wanfa mape obeto ansem no so na bibia atumi akorum na ministers of state enso na cabinet e bo mkokose nema bia ne koso ma se bidofie yense lanke kan kan wasem a mbe hu anu ma sase kan wasem no so no cabinet abo nkoko me hu yewura danso boafo nso fonyini enso eda hobi na yewura baomia enso so na ebe lead NPP delegation team no matimi akwakochia nana kona na emame kona du yadom na your friend say Ajimai Rollins Ajimai so emami a friend almost so ebe bombarding no matimi akwakochia yewura baomia na ebedi sa edomanim na omotumi akona education minister na emfonyin so da ni nyina ye mother tongue yina wasi ya fanchire nkura na de no ese de eno nam se edi identity pana enipa na bi so ya bomade a chiwo mu ni nyina ye se omu gidi se eduduto bi e course wan saman kase no omu di mu tintiman pa nti we ni se ne the delegate ko wakata no edi ba abonte ene the Ghanaian Times and air to also makrata ni minister of education and hana makrata ne se
we want to tolerate indiscipline. Na say ade bia indiscipline sem bia de owura in schools no mu de aye magab akora entwe enti teachers no take charge na say omo hwe ma discipline aspect ni na because na late offense former first lady en da na ko do Ajima Lawrence and then kata ne ba man say President Mahama Nanado ene omo maka nyina no pay tribute to offense Nana Konedu Ajima Lawrence ama bia ti we ni nsema the daily guy and the Ghanaian Times that betu jana no they oversee go kata na mleto aso kata ne ba man omo photo samfo yera atoforce kata ne ba man say obugo do ayeto so dumi 30th of November and budget no Ghana ko masika no osanso e de eba betu jana say the ADB agricultural development bank say nso de omo eba man say afiwe de omo enko afi be ko na we ne de omo tumi enya mfaso pa o managing director ayefre no Edward Atosapon ono na de sa ensem we nso etuja na onyamba ekobia fra mo MIIF say de mabomodin a mo internal audit for ka bom say de mo ba be kan mo kamotan bom pa enema bia na sika bia na eyira no say de mo behwe na sa sika na ya ni na no mabomodin na omagigi ni na adik minister nzo ekopiem e English America memu and say de one international media so di nkomo afa Ghana ya agriculture nsemo say de be ya won so betumi amano agina na so pampe we na ni do overseer ene odi abamonti na the archives and to aso na NDC MP bi na say who abeg ana wo kana no nsem wo say odi bensen betutu dwa na no wo say ebi mu 30,000 Ghana cedis for school placement and I say wo say o twa antro na sasa no kan na enye no kura wan kan yi kura na so na wo eti no de ababetu na o hwe krata na soro hono ma enu ansa news no in fact ha dwe pa kwani bi aje se nsu afa no ni nyanse no okopa bosia kwa kotua ne best school fees na o tie nchi mu na nese no wabo kakra ana otena boot no mu aje se nsu no ede ne ko ye ya ho sempa wa po bi okwa jiska ede akwa kotua ne best school fees omo mo kwa SHS ya ne nsu akofa ne ha dwe pa we need some other archives at about 2 they work on the you when they want to go work at na me dey to aso era kata ne ba ma ne se era ba omia one ono ene ni papa wetimi edi MPP amanyu ko ni amwa kwa 2 minu afimpinu ne aduonu mo 2028 no kata na e ba ma na era kwa beja pon so funi da fe ahye ni si wa mia ni suit bon tie red ne bibia kama pa shede wase race no mamunyi mfiri mu me de me da so and ukoto aba na ase ho enka ne kofo ba koforo no ese ase ho sana we so ewra kwabena Japan ono so eka ese so de ewra fodo and ese de pressure pa no de ma mpanyini John Dramani Mahama se onye na ese de on point defense minister for na ewra ma ne bo ama efiri mu no me se ebosuno mensa ekone na emu ani ntobesere omonya na the defense minister on point over now they said the Nigerian funds when you hina otoso adunisia and then Nigerian no amuso when you hina otoso adunisia they say unya krata ni bi na o kenkan krata fa etoso nwotwe na obenya mu nchire mu ya na bibia timi akonkan pa enso ade amao na the daily graphic ana eto also enano pay ya yes finance minister mfunyi dani nan say aban na ehwe ni mu say obetimi ana magreke so create 500,000 jobs yasamu enti say omo hwe ni mu say budget on be prepare for 2026 no oil palm push and on be say oil palm business on be ametimi create jobs any ade na krata na so na eba man yes aban no aye partnership say de be ya ma on bu mu nsa e school mu no na say de ade no omo benya pad e de aye omo ne say 6 million free pass ni say omo de am school children akrata no ebo amane na krata enenim hono man so na kasi say Ghana Education Service I invited Capstec nya sanete Capstec headmaster ni nyina say wo gigi ska bi ai omo approve man no na mame fo na akwa teneto na say mo akọbọ omo friend na say okwa yi ni ho ano de ntia o gi say ska na de fo we ni nsema daily graphic e da ba betu jai na no pe wo hono yo when the daily satellite go work out and am dey to aso coordinating director on Jabi municipal say dey ne ho abeka adua mu pa ni na ye contract sensem bia no o ma sha say e di afole no sanso na ewra ntim fodwo woni foni sa dan mu bi say dey bi kan do etu dua no say dey was ewra John Dramani Mahama osere na daroma kotodwe edan say in southern sayem onya na defense minister no o appointed for na say threat to the nation
sanso na NDC general secretary a ono ewo Germany is one so there enyan ntie ono so etimi a resign na MC a ono na owo ada say there ono so no say there ono so say yekura ntohwem yekura ntohwem pa say there over 8,000 or 1 million or almost 6 million nina etimayira obi chese odikodi 2,000 so ensemwana they say so you Dr. Mahmoud Baomia he said the ordinary eba beche Western North okudi na nsa ewo ho nina ye aprobo ne campaign onsensamawe the daily satellite go work out and the ba wonten enano pay na the new republic and air to us on ma ense sky twin saga no oro offense papa no kwa me akunfi and a court akachen say on follow yamra in 2 days so on follow yamra in 2 days omo be satie di asem no wo di asem no so a de bisi bia na enye o masem a say or they one court they one sonko e de ama papa nso on follow yamra say the lawyer na resign and lawyer na beba ma na say wo say enyime bi ense dan na di ye ma no don't mean to aso ni asem na sa mother tongue hun sense ma minister kan say yemfa yekrom kasa enkyere nkwa na mo ntiase na se so ma clear say policy na from kg to p3 ana yemfa kasa na mfa say be betimi ate enuoma asiyi wo we ene nsema the new republic e dey aba betudua na no pe na mfa the national congress na nto aso say the kata na ba man e the kata na asamba kope ene wani mo em de pa nipa mako 1,500 illegal miners ana ya bomode ya chi wo mo ya chi wo na say the o say timi ekodu masem nyina we land minister ena na bo amane na say so de yesi afi bia no anka ya na enframabone ya na nemwe mu no na nka eku enipa na say de afre de atraso ko 32,500 is it the increase pa ebi nso aba be kan wa ma say de said the enema esi ekeka kone de ayihu na DVL for driver vehicular license authority for nso na ekase is there almost 14,000 stickers in September masha say anka mo na omusu number plate obo na kopo no ani ya de abo no say de omo say no nso no ombehwe no omope ho asama kana bibia etumi akwankan kama afeni baby ntani omo de ka na say de zonza ni onyamba range over na esinso so ba efinso so na eba aboza ni mu na me ba wine number 2 anka aboza nka we afeni baby me de obi asempa 2,000 me din da order kama ba aboza eba na we ka eba kwa yi ebe ko autonomy na ke boch autonomy na ke the light wa so want me drop 2,000 yes want me drop 6 letters odi 2,000 kroma do want me drop 6 letters santema wura asa want me drop 6 letters according to the DVLA law want me drop to Odiasempa na wadodo d any odi 2,000 mo say me di makumako 2,000 the national congress and some yeah the Hawk newspaper na to us on minister of education say ono na say hu apaso was school are not beauty contest na say ono yen go chiachia ya to na na ni mu kaso ho no internet say o be school na de mrana se no eno na we say na tension in kwanta drives parents to a boaman na say udun kwanta say you hit bi aba ho no enya asam keto akrampo no ma me funi bi krampo no edo mani akire boaman ho no na so mo de o mo ma ne ma de ade nyina akwakosha krata no na justice doche ana eba ma ne say o say ebra so say free SHS so ya dwene hu biem ansa na crash nanti ye pese be crash ya yen santra se na enu be we ensema na abronye papa we woman fancy ya we ni nsema de Hawk newspaper de ababetuja oyamba to mo nansi akura na council of elders for film say mama kasa honte ko pata ko bi side ze zo de ko so jama sa tun kwa de nyakura ama ba o mi achita afu ai kana de achita afu jai ampa lai omunyina every meeting na say omu say yes say na aka no kwa minim so no na lead ba no minim so na ba o mi campaign manager dia minim ba the rate I will see e kasa na
hadwin was a basa more pre contest no much for ni na abeta because party is a who grow more candidate in who ye esa na odi dey say na sa me kura ne say et me am person me tise ba omia shutting down on but on kahwe also kiri bi kire ni evidence on ba omia so kahwe ne say when people from the other camps are making noise their leaders don't speak. Say don't much answer from the past 2 months. Brian say obi kura ka bibia. Brian no ma bonte mekawe. Kennedy ma bonte mekawe. We attack we here and there. Why the say it for na ko yenya mo. But say for the past if it's a council of elders for no e kasayen. So mo campaign based on offense issues need those stuff. As I say sa me we say as I jai it omo echita for some tennis on na senior every daybreak or bad man bi wa and so ban ni twato samba ko na me bi fan twato na yenko na em say the corner ko so binduri no Ghana attack no say senior pa minister team afim sanso na MP so mabo mo dia she MP ni fie anti dia ekoso no say dia say yamam from na si from man binduri sa ne manema na ekoso no 20 minutes twa dia nyame ba man ho ya Ghana ebe hadwin na atofo senso ni fonyi da 2026 budget na ebubo da to so du mensa no baba betudwa na Ghana fo ye hu ye gina ble ene ye boble akọ mo sika ne se mo fa bin kan na se de am se ye no man bai ye no man bai mo fa bin kan na ne ma bia na nka nhihye mu mo se ye so se be ya e ba ne de anase fo na ne teacher for post ni nyina ebe saba be wuram ti afere mi nyini se obi be su kom bi budget na be ba but me dem ye setting say me ma tesa you know say 75,000 and on the kama mo fa na ngofo bi wa abo mo ka che o yeah mam tensi no doso we ntimi ko tua school fees ma okay Katakyie 90.9 FM eso na wasugusu a wutie no anopai eno enti ya na sa no dia de rade ase ese yemura FM hu no mu ententem na afa yemko yanim wai na ewi ana dia aka na de bibia so ahyehye so kama enti odi big man man for the pensem na tie ya man pam na education minister ansem no awaka na anopai na me yese me be phone lines but we are na ye hwe de why now man for so nkyere o adwen wo ho emfa etiri nwi no ne mother language ni na very very important ye etiri ho no ye fa nko school no na ni no man for the choma no eti odi yanko tentem wa ebra so say fam hujuma di adade de be so amansan de rose Katakyie 90.9 FM si mi wodi asempa ne mi producer champion mo gani kin e be ye transia anopa bia no ye de be so mo hon ma che say abrante ya mi refini di o sem de ne counts Prince Prince Young mini pay very Prince Young papa ni mo pass very Prince Young Prince attached in India that United ever some wo dwumadi so na me ya tena se de na ensem no Prince dia na ho ya ye hu say Prince ba ko na ni no wa nya din papa ene fa Prince papa na ensem no che se be wram e wo che se ya be ko Amanfi East asoye ense one district one factory no emma che se mo ye factory bo man ke be host cassava ne anyamanyama no say na state in fact ha dwen ti ore de honsel nyina no e be go na kronfo bi ene akronfo won stories me oba mienu wa ha cham ne miensa e ba be pi so e wa na kronfo bi ya che se no omache no omo che na de no omo de aye no ye be hwe se ne omo de aye no ne ho sa anyamanyama ne nyina no e wo ha no de ho nsam nyina e be go na konfo bi a na no na ahema eyi ase okosia obi e de na akoso e no radiwa ya ne ho nsam no e be go ya ka sa ya mesre ya ne ho nsam nyina no e ba be dam ene anope ho ma de se ye sase a ye kona pop shishishi e wo na ekromi hanom de sa instant justice no ense yatufo a se obi ewiade a ma obi amfa ne nsanye den enkam ana ese afuto na kofoma ma se obi ate se obi ekowiade na so kofaade a ye nwo no kwan so biem nemu o ma fa new strategy bi a o mo fa so ede ye mo nema na kronfo bi kowiade e no mo che no no se ye nya ohwe ana mo ne tenase
Anam ko yi mako egu adem se ma anam se masa we ni nyina na no musuo to ore no anum musuo ore no anum di yam fanto so na we Katakyie live on Facebook hey Ghana for you film din sa Katakyie live on Facebook na yin sa chele me say Ghana had o say e chewa that way we dey find one talent too them time na you talent no Katakyie 90.9 FM. Justice to be a guy. Katakyie FM 90.9 your TikTok. Katakyie live Facebook. Katakyie live Facebook. And Katakyie FM TV TikTok. Yen ni nyina go. Katakyie FM TV YouTube. For the moment no mo dia ma no. Auntie bra ho sesi a na behwe de. Bra se na e was wodin school. I de me ko ni akikadura rewre ho de ko manya ka ma rewre ho de ma. Se wo ye mu. Se wo ye mu duro se wo stimi na. Mensa no se. Funny son. What is that? It is all real Katakyie live on Facebook. There's a crowdfunding a channel on Mamma. Or Mudi Makoni Akikadura listening to a Kabako or Ria no Anumsio or Sun and Summer or Re no Anumsio. And so na charge ends all real now charge I don't know. And as a way and in some man. Now a brand table is also Akasan. And some man tell you you didn't come up. Now in commodity one I say could do a man and member someone or say who say a buyer be a son your ma or Tony I don't want to be in commander or can say hey so you are bad no boy dear we was asking with the museum play never a comment so you are bad no boy dear hey umre we said that oh bro who was my bema adia bema bet adia bema betimi ayede ama no enye bi wo de yenties asama abrante no ede tu dua ne me parere comment pe me bega ubu mi na respect me me so ba da for mama me mo yo hema wo obi o ni bi o sa me force pe bi ba you go respect me what did he adia chekura na man fe wa na mi what you say what did we don't Entineze was this say we oba na ubu bema the tikro de be wo fom e de amount o me komo ne wo da no correct do be so ye bi obeye e de amount Entineze won command you was say we ye boba na ubu bema o se ubu na ubu bema enti on demand dey se bunu on demand se bunu and on command dey se bunu nemo comes before respect. Who you bema? No, listen. Who you bema? Now do ba obu. Sana yen kan yen tiase. Who you bema? O do ba no obu. Enya no kore. Bible an kan sa. Odi kan oba de ye o se oba anabebo a wo ye sofo. O ka se oba anya de. Sametie. O se bre wo ase. Na bema nso. Eti you do out of the respect, out of the humbrasia, no na di odone baba. It's never true. It's never true, say. It's never true. Enya sanity. Now you say oba na bema ho na ekope no yonko. One na pen yo, one sene yonko pe. Ya nkyere so obi anko so obi timpo obi a. Ehin fa na ye ka say oba na bema na nko so oba. Ye ya mamre mu ha. Enya mamre Ghana ha. Eye de ya mamre. Ye Ghana ha. Bisi Ghana ha ye de ya mamre. Eti hwe kana man. Eye de na ye wana ye na mamre e wo he. That me be so you can Ghana. Oh Ghana. Minimum busia ko pa. Yangu. We so say enya mamre. Enti wo ba be gina wo ani be se wo pe. Ne bo ne say. E kina no akodi na ba bia kodu. Esa. Meba. But no ba ye be ma ho ade. Meba. Eno so ene kana sai. Oba we be ma ho ade. E pe me na be yo ho ade. Eno de meba tie. Eno na kire senti na ma o kire se ko se de pe na ko ho ade. Ye ka se oba no me so pe na wo ko no ho ade. Ye me kire won say reverend. O ka se benefo no mo hye so kwa. Obi ye pani bi hye ye nkasa.
Aware different beba. So we go free baby na ko baby. Tie. Ya wa ade bi te say. Oba be dun nyamba me pe. Ya wa ade bi te say. Mani jo ha na sana me ba ya wa ade bi te say. Sana aye na ya fa na say yes sa. Sanse but enya mamre ye ka mamre eye de na nanom ahyehye ato ho. Na nanom obi ahyehye nto ho say. Be ma wo na papa ba so fro be no wiase we see mu. Ade foforo bi wo wiase we mu. Emfa kowura ho. Wo na argument a. Let's limit ourselves to the let's limit ourselves to the let's limit ourselves to what we are discussing. No, so be na nanom ahyehye gu ho. E na fo me tro say bibi bifro bi ani wo te say de ahyehye da ho. Na nanom hyehye say obeba na kopo ba. Awari na obeba me ba. Yenti abema na sis abema na kopo ba ne say. Abema na wale wo ba yo ba ho. Oba yo abema ho ade. De kasa ho ade no. De ma bema ko say oba ebi okura me kasa ho ade say. Tu nya mutre. We be kasa ho ade say. We nya mutre. We nya mutre dem ko. Na nya me ba ya second story, third story ya ko. E ya kronfo sem ya we de e che wo. Yes ama oba bi hu ba bi wo pen grandpa. Oba bi hu ba bi kra no open. Oba kwa ti obi wani ti ne ho na me say be ma pen no e ready so ko eno ho ade. We de me nkasa obi. Me mfa nya me ame ho. Wone be oge yi nam sa se ge yi ni je ne ho. Ai. Ge yi so ntimi enyen. Okay. Ana be ma na ko pa oba hoforo. Okay. Ebi kwesi wase ya. Afa de ye na afa na afa no apetu ne be ma na apetu ne be na na da. Apetu na ya aka. Me e be tro sentie man ye ka sa sa. Wone me ya aka. E obi. Odi ye wajima. Edi ato aso akrofo sem ye bi. Na we de nipa mi na kwabo okro no. Ana mo che wom. Na mo se we so de we momo. Ebozi awusamu ne mo de ahoma atete omienu nsa abom sei ena ese so tro competition we bom wa no aka chense menwia biem na so abom wa menwia biem mo edi ye video no na say ese Ghana for the yesuya dio yesi ya mo oso gbo ma no 100 by 100 uko ma no aka chense ya men ye biem kachira no ya men ye biem no bi se bom kuma dabi na se ba ko se de enye sa barista mi ampe kro no 100 by 100 Ajimai ewiem fo ba no so we so no de camera no 100 by 100 tineze eze omo che momo no mo se ya momo e wo Katakyie ya momo ti we bobwe mu wa na we so bom za kro no na za kro no yesi ja kro no ba ozu nya okay odi family da na nyame ba wahala de na no na sante hima yi ase enze ye ni 4 days first day na akonfo ena be konwe ebe kongri na we de akonfo baba ko ana oba ye se okom na ne ba na ni so ana wo se okom na no hu se abrante bi twam no hu abrante no ana to no so owie na abrante bi busan se na ho fa pa o ana se sao si wasi wi akoma wakonkwa efe na mfamfam ko di fufuo ana abrante di ko fufuo odo hima na konfo bala ko fufuo no di ko fufuo wie ye edien na asi akire me mpese meka ama se wode na asem aba besa ye sister station fe na kasapa ti yentie di esi ya asese wo ona me kosa me kokom iti me free Accra Wednesday iti na e was e come Thursday iti akom ni mo no me ne bo abrante no so no twa me iti me kom we sa na abrante ni di mechi me kom we ya metim ba bia me ne nana mo kasa won gbasa ne e na abrante ba e na se nana who afe and I'm going so abusum fo ntide bia ho ya fe and abrante ka so se na makoma ma braid o person mi pie na ekodidi and am di na chi na ekodi fufu mi nim na e ba ye and akuma se o de yere ho bi pa yere ho bi se
ade no nya no once na why tunya na che say worry na yehwe o fufudie ene ewe de e ba ne sen ene obi amukodi fufuo afedi abrante no ekore o sa ba ne sen menua be ma no kro hu na hu beba o fine mind very very fine mind ye di fufuo no wie ye no ade na o se me twa bi no no so twa bi ene ekopɛ guest house eno kra me na me tua e o se ni momo nye adwuma me na me tua adan ne ka ene obo me todre by heart me we kra no ka che so me bese ne nkwaya amamre na isa me from na nanom a omo nje me so the large man uni mu ho enye sa me boadua me ma 3 days and na ko se me menda me ma 3 days fa me nyama ne msika ne bra me na bese nkwaya amamre na nanom me fo munye adwuma biom the large man o last warning mean to warning biom o last warning incredible sekani Ori ni we no afani sika otilo afani passport ene ne nyoma oria afani na passport eso ofena nanoma na nanom mfa omo nye so na ne woni na ba me hona na najiman hona odi ni bo ndia e na foforo e dira najiman samra no mo ko ya mamre na the large man ye na omra no mo ko ya mamre se de be ofena nanoma ombeba so abode large man abona waso ma they say onukra de hanukra ne say ofrene na nanu ma na nanu monye ne so na say obi akonfo a wakọ na hima yi ase kokoma ma wan kwa ye de so ye cause we rem papa we farmer una pay no wakotia hotel guest house wakotia abi say but okore no free mon kan chance ye ni ni asem bia okay ya fa na asem no nya hwe credit no ye hoya kasapa okay de amo kasapa wa we know odi emiara na your last story dey tudwa no the gara okodi for free okom wasa amemfi Easter ense MPP bas almost started 1D1F initiative okay na omukosi ebisi hon mana na enyina yese omo de beye cassava factory cassava processing plant ena omukosisi ho no na nyameba okohwa abrahu sem se kasa no mode ye ho adwuma nyina sisi ho a ewi afa ni nyina in fact ama obi na akwa kutwa sai na ba ye besere se aban sidio ewie okay eni so dio metia ya afa ho a na emie ewie and cars ni nyina nso akenrem Nenio, ka ni nyina ka we ni because our akan rem trata because of the adwuma nso ni trata no so akan rem ano nso ne enso ne siase and ocha Katakyie 90.9 FM. Come on. There is some other cars and also to Mr. Nawekes no at the year Ejuma and also so aka in room. You know, on my yes, he may be near and said it earlier on within. Okay. And today say remember ayare hosem papa ayare hosem papa to say ukopiem e wa amemfi wasa amemfi Easter ye besere so ombeti eni ohwe so ombeti na bibia afa ho a we dey encourage omontimi revive God adwuma de adwuma okrom ya pa e say ye bank ye do ye hu ba bi enfamfa de atimi aye gari pe ke betu da start say ye timi betimi save store bebre eni hwe company no ni we dey remember and we chi hono kakra kama eni be we dey yes we papa John Mahama na asem so reset Ghana wo ma me implement bibia menene ya adwen wo nti we dey omonhwe na de ekoso bia na ye wo man no taxpayers money ye de aye ne de omonhwe man nko waste keke because eno na e kire say ye wo man
Ti we dem penimfo amutie na mo fe Katakyie. Tinese right yeah first tinese nyame ba ensema me boabo no efam ho so no ebi ede ebi areho ebi so esre ana me de ebe so me wodi asempa me champion mogas producer king eben ebo achi do my say prince esese kire bibia e course na ye de ebe so mo ene anope ho no say midisi na say de aka nyina no ato asonti school ho nsensem ne de say tiefo bebe mu de ana say hu how we say kotimi de ncha Emma Francis Kofkans fo nyina right there can be ba mu nyam de ncha so oba bana ne mo maka ho nyina am de ncha mom Councilor Mercy Braku okay me de ncha man na no pe right Medase Katakyie 90.9 FM and abasuguso awuti no anopa ya mansa da regime no and ayeguso anopa ya me live o Katakyie FM TV e wo YouTube no eso sanso so na ye live enso so e wo Facebook Katakyie live sanso na ye live e wo TikTok and also Katakyie 90.9 FM sa na ye no na bibia nso atumi akoso anopa nkomo ofia yebedi Reverend Michael Tufo ewa hase Kofi Enti Wilberforce NPP Communications team member Sansona Jacob Ejay also so NDC Communications team member enti penifo mienu wa ha eno mbedidi nkomo kakra no pay ensema o monten so no yedi anopay na fe oman no yetumi aboa fa no papa etumi edi efra na bibia nso etumi aye fine pa anopay mema okwan na fe wonso afra etumi di abaso teacher number no to 0594 212823 0594 212823 anopay be na sa 0594 2128 and 23 na bibia etumi aye fine Kofi Mache nyame ba meje so bibia e boko nyame adom bibia boko na mo nso e nyame adaroma ita nyame asipa yeso ye ho ye pa ita nyame asi bibia koso kakra boko e Kofi nti se wo udi Kennedy achi ana se udi Brian achi me di party achi de di kan okay etoso me di owura Kennedy ohene e Japan echi udi Kennedy Japan na meta na echi na Brian champion e ba na wo ko bi no ko pe hwan ya de tiene se Brian champion ba auto ne sa free party fo nyina okay se obi a ye party fo nyina mbra na mbetie na numu asem na nisu ade kuna ode wo ma party no ne se di ntia wo se eto aba no ma no ama ye party ba na akonya wo ho se akonya ni ho de a fine but akonya wo ho de ne wo se enye bia because no kwasem se 5 aspirants na omu nyina MPP dim obi a obewi ni bia so ko e MPP dim ono aso omu bia ne so na ekwa koton mu de ama oman Ghana nti wo pese ba na me de pese mi owi ni no e ora Kennedy ohene we ye party rally we ye aspirant and e entina me chese aspirant ni e na say wa wo time chi brade a ene nka me nsi ho no we o say MPP fo abo wa atwema nwa bia gya nyina south especially delegate mumbra ni nsia na yenka ebi nso a to your delegate me pa chwane ebi nso a nyame ba ebi nso a asema wo kwa tie ebi ana asesa wa adwene ebi ebetuma asesa wa adwene what you say aha enti ano de aha me ko kabini akase no kwasem so ofre obi bia enti nyame na afenso so nyame ba asemba ade ba kwa mani je ni se e maye koye no yeso etimi hunu ye be hunu strategies no ba bia so ba mo de be fa thank you. That's the strategy. I was here the equity and was saying on the picture. And there was me to me. Was a post opportunity to meet every Tisanu Huruna na say wo de post ya Kennedy for say na party back from party back from the delegate ya mo family mu bi na Jacob no so family bi ni na ya say media delegate wo had delegate ni na ya adwuma bi ni say ne on tam man bantem man bedun tem no kwasem me ko adwuma kakra sika na onya na ehunahuna enye sika no enye sika manko adwuma manda Reverend me ko adwuma manda abana pupu masa so ya beta adwuma na nti wo ya adwuma party no very well do no onya delegate no ha na fe okoso de ya adwuma nti so wo pese wo be
Oba join in Quadia, Yamiadum, Yabeto and Safro. Now was a platform you the Maya, and Kaudianka, measures leverage Cassia, delegate by Uncle D. A Jacob Mohon, but a hodie. Because there were so many years to serve this country. Jacob, Yamaba, and I'm MC, and I'm MC. Okay. Our local government for your friends say, I can't now. Now. Do ha meka ensem kakra de afa ho yo send agenda how why how na obi ho no a onya sika onna sada no onna na de achi ntinya hwe me metena se je na boko de nyame adom boko na nyame ase nyame adaroma resetting so cost wo no crepa okay right and the yebrani nti yen hyase na yen ni nkomo kakra former first lady atofom ti eja eye e ba na wo kina wie ne de na wo twesi didi hu nkomo ne de kaka ne kakra kra amampani nam so kra declare state mourning say 3 days say ja nyina ye mourning ne emfa mama me no abobra under the fourth republic no so only the first former first lady. Our yes is currently the former first lady aja nyame ato no I think say presidents ni nyina krompo no ono kwa ne no wadi ka free mo ono kwa former first lady wa free mo so okoto under the fourth on the so course ono no under the fourth one dey ono na so ono no kumo so under the fourth lady ono kwa right 79 ana why dey okosu Jacob ye ni no nkomo kakra taw na ye free omra na ye nto ade aka onyame ba edin kan no mechi Katakyie 90.9 TFO nyina na machia aye tractor drivers ni nyina na me enye won kese se ojebre na onde wo fidie no to hama amansan nyina tie bi onyame ba papa lumba oya obonyum bibire na de ye me de pa se osi okuafo ye adwuma opon etino se de ya ba asasi so no de bi beso aye nyina e besan akọ yen mikao whoever we believe so ye na day will come aye beko the dia beja na asasi so no ana na akwa ye de ebe kai wo eye ye maame no bra oto ye no mete ye no areho she me kra so ma because you say behind every successful man no, there is what a woman enti sadie usi ede no ho emae na otai yewura Jerry John Rawlings achi ama okonko den ba bi ode Ghana free ye beduru ye na untimi nka the history of this country obeyi ye maame free ti ye besere se twedi ampon ema no ba bi pa enna okay yesese wanko bia wo se yanko maame no wafa adie ye mu wafa ye mu sempa ewo ebra na ni kunu epe oman said ye be ya be back on the right track yeah we ku no age no ama democracy about transia na mo no asan be ye ni nyina was measures are no put in place and as a result of on sweat on any kunu any others who were involved how our municipal so mine be kono and then they enjoy democracy as we are enjoying today me this 1992 ye beto 96 eba no 92 eba ye constitution ya de nyina be ba no me this Jerry was integral figure in it. Na okodem so a one na ye ma me na da ho. Ti me sure say den ya obema no 1 or 2 staff bi ade be boa ma o man kan ko akonanim. Eti we can't say o man ye do ba bi adu ye hwe ema o makon enkodene ewo our fourth republic ya ye ma me e ka ho bi. Ti ye ma no dem refadue ye gidi say emle di anim no twedi ampon san de ye nyina be hia. Ti ba bi owo bia no ye gidi se ni sunsum da so eta o man echi o man ye du bre mu odina ni sunsum eta echi se de ye custom si kire say obi eda ne sabonkum so a wonu yi no ne ye wo ho no ye gidi se ye maame da so ene ye wo ho okay we na ye de be chechire nyina ye ho re obi wu aye nka na chi asem bebre sa all right I know Jacob J communications for the NDC ye maame ho nkomo na iguso ye didi ni kakra na ochi so ye de akaka no Kovinzi or your former first lady why are there but edika no me chia tie for wajimra wontie anope Katakyie tie for nyina ene adwumawura
chede bi ameka me bojo adwuma bra abaso da na former first lady waya there to be able to stand behind a man like Jerry John Rawlings through the highs and in the lows ni nyina na you say Yura so John so koye no ache kakra nti me I feel say it is better say obe join in kunu na ono makotoa so say asase fufuro bi wo akire ho de a omunkotoa so ho waya de na kakra metima kan say a woman or advocate a lot for Emma or Ghana me kai 31st December movement or play a major role pa or Emma sitting among no brabum. It was unfortunate say drew maybe now on one kunu party what dinner chiamo matiano se minim se ohun bibia na enkoso ye no o te no se o kote ne party o se e dey o minim banyamba wo behwe so afi 2025 akukudam atoto pa o ehadwene obi abra na aso wo musa omoye empanifo ani momunti sana omo a ekone doso na ontina meken omo doso but on se to de bia ya na se omo ye prominent na ye nimomo no doso ya na se ya alarming kakra sa se omunye nipa nye se omunye nipa omunwu na fe na alarming bia tu alarming ne se na meken bibi bone bo man se ya na se ehu ni kakra ne no ma kakra bi de eche reverend na because say Govindi omo prominence no say yi eye plain sense me ni adekura free man no na ye atorenche ma eye asefem kakra na enso so enkoda yi di penifo yi enti ne nwanwane se owo mu we ense natural ne nwanwane se ensheda nye enkola ye wu ye nipa 17 well accident si da well ya na ya demum almost sa na nyame we de yesrew ejansa wo man so na yampanimfo no wo de eno yentra kakra na omo experiences now omo gain over the years omo ndikan impact my we ansa na omo be call my de omo ko Kofi ana de we wa be serious na serious unu de ko mu no unu skawor ba say me ka de ntia me agie okay skawor kakra de ntia me koye no two major reasons okay one say you are Brian Bano there were a disadvantage and advantage or deba enti me purpose of going there was going to look na me ko share both the weak points and the strong points that is because me candidate enyambaye okay into a be me opportunity to speak to my candidate say atwemenwo be just out there message we na the bar enkofo no be dey ebe somu yi o we dey o the bar sa pepepe eno na ma mani age o Dimitras say na me jot points ne down na me distract disease go akoma ma ora ken so ma me fa no me say enti former first lady there we can only wish your friend say dem fadwi okay what you say right na ya be ma abusuafo ni nyina so yakọ okay Reverend Papa quick one on that na yen ko ni enkomo no pe enkomo no very interesting titi no ewu enye bone ma adasa ewu enye bone ma adasa se gisebi the onti wu na se na da ho ma adasa bia se oba awiase wo brebi mu na brebi so a obaba na wa yeden wasan san wachi na wasan akọ na mo de ya na ehuma me eye uwachi din be na ye bowo okay na se ye ka no krede a se ya ne bi musi uwachi ne yanka asembone mfani pa no uwachi watwa nkofo mene uwachi wa mankofo abu chese ara ho bibribe a wose yanka ena ya na me ye mayi kakra na tro konkron se dimpa ena yesine se obeden since obenya ho ti wiase wonyuma a wo ye no ese wo hwe ne ye cause dachi bia no utwumutan bepie onse so study ahwe a ni party asia ya na ne kokuwa mu nsem ne na de ade ne ya yemfa mba de munya de tofom se kima bonse chena na wedi nam ha na wedi nam no di nam ha ese bi mu de esonko chen bi de no na meka se de wawudi wawuko na ye ne ye te ase no ye de na esese hwe ne yadwene ho yi
nneɛma de wɔ mo korɔ no ɛdin a yɛteteɛ no nsɛm a ɛtetefo ho no yɛnsua de mfirim sɛde ɛbɛyɛ a yɛnso ɛduru yɛn so a yɛnya saa din bɔne no bi na mu papa a nipa korɔ no yɛ yɛnso nsa yɛ den atumi aka mi nti yɛsrɛ sɛ awurade mfa yɛ maame kra ɛnsie na wɔnkyekyere ghanafoɔ ne ne titiri abusua ofirim nyinaa yɛakɔ na wɔnkyekyere mu nyinaa right. Reverend Michael Tufo yɛda ase Katakyie 90.9 FM amansan de rudwumadi no ɛna wasugu so a wotie no anɔpɛi ɛno yɛntoa yɛn nkɔmmɔ twetwe no so na afei yɛnhwɛ maka sɛ nɛ mɛma wafra de aba so na nsɛm bi wɔ hɔ a wo so watumi akyerɛ w'adwene ɛwɔ so kakra titiri ne yɛ education ho nsɛnsɛm a ɛwɔ abɔnten na afei yɛn nkwadaa no ɔma ho siesie ɔmo dressing ɛna afei nso so ɛyɛ kasa yɛde bɛkyerɛ nkwadaa no adeɛ ɛwɔ school education minister ɛkeka ho nsɛm asanse mienu ɛbɛka bom na afei yɛhwɛ bakofi mehyɛ asɛm firi hɔ na afei yɛni nkɔmmɔ kakra ɛmfa ɛyɛ ɔmampani kyia ɔse wo a wobɛkasakasa bi a ɛbɛtia mpani no yɛbɛtrake wo wotumi ntena afidie so ntrake ɛnyɛ ɛnkasa kasa bi a wopɛ biaa sɛdeɛ wopɛ ɛfa nkyerɛ aba mpanifo yɛwie hɔ ne ɛfa wei ne mɛyɛ last na mema wofɛfo no few minutes bi na ɔmo mfrɛ nkyerɛ ɔmo nyame ba yɛbɛda yɛ ma mpanya ase in a bit to regulate yɛn system no because system no ayɛ too porous ama a lot of negativity ɛwɔ ewiem no ɛdɔɔso too much ɛna ɛnɛ no asɛ information obiara a deɛ ɛwɔ mu ne deɛ nim biara na wayɛ dɛ ɔde to abɔnten na ɛkɔ enka yen kwa ye society e film no ye che how yen si ebu a ye se de ma ani ni de ye se de ma yen panimfo enye yen panimfo kwa yen ho kra bible so kra de e kire yen sa ne ade but ade kakra ye me nwanwa e ma se film kakra wo Yewura John Dramani mama asem de opese oye wo ade hu ne the fact say Mrana or person or debano, it seems to be criminalizing free speech and yet not just hate speech in Kwan. Because remember in the last 6 years, Akufo-Addo abaya sebi manusum sumina ye dinner tempa papa me many free and me wa ban bia pa say obetena abanya Ghana abanya so aye dinner tem etwan tro akan sɛm a egu ɔno na aban ne ho fi na busua ho fi ene ne party ho fi kyɛn Akufo-Addo aban na no nkyerɛ sɛ yɛnto aso ankɔ ne saa ebi ananado ne bu ne gu so Yewura John Dramani Mahama say on the on the bu ne ngu so ɔbɛ pekwan bia so ɔbɛ regulate no many problem but Yewura John Dramani Mahama you obi a wa benefit from hate speech wa benefit from free speech. Speech is no, it can be good, it can be bad. President John Dramani Mahama was benefiting from both, and I tell you, sir, we're benefiting mostly from the negative news, no, and I say negative speech, no. So, minim emra kra eni amaimwa entimi ensonko fo mu se sebi otafache nyame ba wo na menya wo na meka ho asema enye bone a anas emfa kwama untumi mfa me ngina mra nim na woni mi enye de endia e o se esa akoye mra foforo se ye de ba be hunhunu a amanfo se de be o mbeka o manu atuma na de mi suro no se mra yi ebeba ama ye mu bia wo se ye pese yetumi ka yesekire kachira aban de oye ne de anya nyina ye kachira no ode babe chichire se de be afi kofinti tam ne phone na bibia aban ne ye anya no oye na de so o ka wasempe mon tracker na mon kochi no no hasi eno ne ade amisuro wo sa emre ya Yewura John Dramani Mahama ne na pamfo be minority ni raise a lot of concerns anyhow ebe haye but ye de bia can you see in the Ghanaian parliament and say when you're on the minority side you always have your say the obitimaka but the majority no and I say abana government of the day no or na this obey the way they can also have their way and truth be told vast majority in parliament. It was on per se,
enye bibia o mo betima ayede aye they will have their way but we will have our say you be raise concerns about your friend say emraya o mo share their bay but I'm just hoping say it will be across board say if you know crow so yeah NBC communications whatever say o can communication team who say o yeah TikToker say o yeah Facebooker whoever you are who be dimra so say unko kan bibi mfantia your friend say aban a otwa mu ana say obi fufuro bia na koye say aban hye mra because osuro say bia obe bibi boni na nkofo ana say MPP fo ko kan afi wa ba after them there eno there yen pene yen twe because you are John Dramani Mahama you be wa benefited from this hate speech from Kevin Taylor to Obi Biachini Jonas whoever but enena tables ne 10 and na obetina abanwan so no oya hu say wan pe kwan bi so amfa controller wa ha second the fraudsters and the others that it was there. Oh no. And now 2020 you know, Cyber Security Act came. It is there. How to implement it, how to make the law works, you know. That is what John Mahama is what saying say at the word that no ye be shemukina amana ye adwuma na menu mienu ho atoye. That is the only thing Mahama ebabe. And there are so important important. Yeah, can cyber security no cry ye dey. Your practices are protected the computer system, networks, programs, and data from what? Digital attack, damage, and what? Unauthorized access. Mamcho onyameba on the metre. A harmful to the society. Adia or dia Benyamin onyameba or hanu be afro. Hello, Nina is part of this. And obi wo so a wo sheda kwotena media so fa onyameba kwotena se me ko say onyameba no akoye wo hu fi poto wo so there's no law back in this. How do we track these people, get them and prosecute them ebema sanity aba? This is what you John Dramani Mahama say or they eba or my name. Ti ye besere say yensuru enyesuru ye besere say ye ma sanity mra o mai hwe ye wura opem so me boni dia na ma sorry ubenya so kono ma sabi
ondru baby ultimately radio so panel said you no epe, which is wrong. Okay, we must all speak against this irrespective of where the person is coming from. Why do you have to go to the media? It's not about benefit. In 2016 adia ma yewura John Dramani Mahama lusu ye hate speech. Okay. And near my kafa John Dramani Mahama papa no ebesi ne, and it was full of lies. Yet na say that proper ganda na ya abeka semato yewura so. So we dine with Dubai on way out the Maye 12 the Maye say. Look at all this. Should we allow this to go on? In a noble country like this, we can't tolerate that. Okay. It's a Ben Kisho say, "Sa hate speech, you know, nini na ebe free." Onyameba, sa law yo mo dia be the importance of cyber bullying, no. Ebeboa ma prosecution. Akoso yetima prosecute o ma omo adwombone so mbeha amanfo on the media and the internet. Okay. Yetime you mafio aside ebe protecting kra. There are some children that are ignorant of the media. Obi wo ha media no onim how to protect him or herself from the social media. Now akra for instance, there are some stations, there are some stations bi wa omo timi show enkra face ya otimi say they don't deserve that. Because I say akra no ignorance. When these rules are there, me say ebe manager ma sanity aba ama ye kasa mu kran so aye child protection wo existing law na aye dormant na intime nya adwuma no. When this law comes ebe ma that law so ni nyina ahodene ama na tima ye adwuma nti wo koka asem already, so like what the Fancy Comedy did. Utimi mo sire enko gina bibia enko ka bibia we need evidence to it. Onyameba wo sisi emi ga so onyameba wo V8 e wa bla me nyi evidence to it. Na makotena social media na me de onyameba picture ato ase na me de V8 ato ha. Let me come. Na me de picture ato na project onyameba V8 afi onyameba na ma na amanfo pe na etia na ye pese onyameba mo mi wan fa ma na ye pe na ye bibi. Do you understand? We don't do that as a country. This law no was say nyina ni gie. The atwamu na Mahama has suffered about hate speech. Make us hear we for adon so suffer no so suffer about it. Should we continue on like that? That is why we have a listing president. I was the dynamics of yen way of using the social media. No yen using for effective ones because social media will good advantage. But yen country had it. TikTok all that you see is insult. Okay. Insult. Could be that say. Onyameba a full of lies. Jacob Medas. Ejimoma yemwa na this law no ye enforce na beboa me no mienu nyina ama wona na ana ma me oyabrewa akokra no ne ho atimi aye clean from the social media. 0594 21 28 23 0594 21 28 23 with my friend watcher wadrin tell na fe yakwanim 0594 21 28 and not 23 0594 21 28 23. Reverend, wait a quick one now. If you wanna education, the anything to why? Emraye, we are back to some Rabbi and Yabian and Asabi on Persumdri and our pair bambo and so. Was Emradia Sundri but Emrade Bamboba. Nemo media, the Memesser and say, Emrabia Yeshibian, a Nipa Nashe. Now when you share na ye jitum so nipa wo share no so ekova obi exactly enye se wo ko shemra no wia na wo de wa be yi hu afrim na e be kire nketwa na wo kase na eja wo eho na me sre na maka kire mpanimfo mo de mra ne ba se mra de mo de ba eye because wo shemra ama sebi ye kasa ho abanyam de enye bone wo se wo kakasa bia wo kakasa de nkoso kwaso de mpuntu be ba nkoso de odo edin kabum because o man ni pakro na chechire enyina to kasa no anka kasa edin kabum ni asundue beba na de basbasa beba ebo a yenyina na yekan enti eno de nkaye na mu de mesre mpanimfo nse eba no momie mehunu se ebe kire nketwa na agya akese no eno de eba sa na sebi emla no mkura mama na animu mama na ensi pese de se me de masem titi nse eye na mo hwe so no o mama nya de etie pepepe. Okay. Right. Where dey Jacob? Wo sha se wa se mama na education minister ehun ne nsema o de abetu dwa no. Yanti anu no mfiri won tentem na.
yenyana yen fancy why remember that was it concerning discipline in yeah sector you know yeah education you know yeah best say yeah parents ne a for ni nyina no e wo say obia de ne ho a gym na ye make sure say sanity ebeba ye school mo onyameba okay. Recently ye heard cases about school so abete na ye city teacher ni bi ni akra bi ni ade on say ye heard said ye city it cut across okay ye nkra no ho asiesie no so no it has a role in it I can yeah I will admit to that the entire America say I have an eyewitness the attorney said there was a child onya issue oba manim akra no be 13 years na akra no phone so no hwe ne phone so ahwe wega a sha akra na o dey twa pictures the videos pictures or height kakla intuition na you might think say be 20 something 13 years okay wega sha na wega no am say number say 1,500 for baby now I said you was here ya to nani ai now I said you was see omo to bia we need to sanitize our home school no they be am can say enkran they spend much time school more than the fee ahaya na am say me can me say akra bi teacher ni kire na de a teacher ni ka kire say ye okru ye ni correct word ye okra ye o K-R-R-E. That is the correct word. To the homework aba. Na me matre ok o say ni teacher say there be a okru. This all free teacher ni no because you need this na. So no. Eti mesre say we teachers no so na to da nkra no ba mo ho sisi no yenhwe say a bro bi kra na ntimi mbo na you there must be some punishment for them a best serve as deterrent for others. Obi wo kro sura nim ka o kan anim say dressing at the by nsem fata school enye school ni dressing ni onyame ba ye kan ka obetima hia enkura yi bi on ni tiri nwe no say wo ye rasta say wo ye dread dread and rasta ni de wom so wo no wa ye ne pasa na obanso abi wa second break no the form ya fefam na yi no de nam ho saa just like that etim gidi yes say we sa eniema ye Honorable Haruna Adrisu de be ye nyina itimi de adi akire we teachers ne parents no ne adi akire na say ya implement ankra me say one ya meta say akra medical culture say kokoyi there are some crabby why this is but I will say it any be to him the password to mitrim on bad the next day no more yi kama because me carefully last day I told that parents so be no parents good my carefully last day na me ba no sa last we dem timu say parents obi wa timu so ye stubborn to the stand say I was say ma ni hu say o ya akoda na be school ni teacher ni nyepe oni authorities nyepe anu no ma nyepe but omu dru ye do form 3 na they feel say omu ye they've gotten certain energy but you can hear they don't agree timesere say mra ne ba say you making sure say this hairstyle na require say incredible school me sure say we teachers SMC and the PTA and the others no be added on Benjamin making sure say ultimate fat dressing be you school when I'm about the Americans and Jazio man and Jazio I could not watch uti Ubrady hair I see nothing wrong with it but we will be Brady air no where and the hair no now who wants self food Brady now what breeding what is the essence of doing that Sunny na yo who decent they be anam catch a cry any call SSE who are now call SSB muntie ni ye awo for man ba mun kan kire wo ma okay obi a call SS na M1 4 kete so no e wo ne bed so no by 4 no aso de no o fa na adwuma onye late da debi tase we makato me say me ye late a me supervisor me ye late a you have nowhere to say because they be am bantem tim ye late o abehun se bibi na esi me private work am aye any government work am ye nyina be bi am aye adwuma bi make sure say me ba at the right time ahakra me be always yeah me bantem because I respect time enye kofi obi wo ha okọ ne SS said o city o school me kofi ro sori no num ne fa no nsia good o be school no 4 ayi school no be 8 na classes start ya no o me ye adwuma nipa nya aboafo oko kanso anonya be challenge eji onyame ba kakra be kan say ye be sere say policy we ba ye be sere awofo no
omunya abotere na discipline enko so eden ye bia beba ye be kire oba no ye bi ni ade na se wonyi a ye hwe na hwe a we just let him come home oyiwi a na waba because school ne say onyame beti o be ba me de ma no say just be go like that e be do baby no e be nya memo ma PS o ma so na o de ba go bi obi ye dread no otimi de ba de a ade no PS a ontimi fama. There must be discipline in the school. Okay. Because school no na the only thing in fact can you my nature and crown no ma be future leaders no. Right. Do you remember me that's chairman ko na. Remember if you no. Me de manu si no. Me chia etiefo nyina. Na ma chia eye afari eye assembly man ene betwam. One committee chairman eye so far bi nyame hira wo mu and then be say 2 weeks man be here after school adoye be chair your boss any JCs assembly man this is what we are expecting from you and then unit committee ti nyame hira wo pa baby of first can free bia no tweduam ponhye won anamu ene won dwuma pa omudi na machia eye atwemawura eye honorable wisdom osebo ama the dwuma dia wodi no atwema no eso ani ti onyame hira no no mana remember medical medda education minister say I think say the call now or making no very good mean say the approach has been say the school authorities and the parents na kaboma and I think say benya your friend say very good students out of your friend say yankwala no because be said they all kind and nkwala ni bi wo honom na say all catch say you say menye say a ono no ne maame no so di bibi fufuro e de efifie de ba enti say education minister call on these parents or more fie say Mumbwa ministries no mumbwa teachers for no na instill discipline on in your children. I think say it is the step in the right direction because you encourage school just to go and learn. Exactly. The level of discipline na you in school na ebi na take up kano. Very good. Say you instill some level of discipline bi won kola ni mo. Omo nyina it becomes part and parcel of their life. Now if what they hear they or they bought ebane de call anymore but ekoye say ye ja obi bia say ye say akola we ye wo no ya bonitia fiti ne nkola blem nti waduru SSI yes say mama e kwan na ye manem boda bi SHS is a different level until level bia obeduru bia ye make sure say who was our leverage na ti say who university who was our leverage say obetima boti wo akonya say obetima ye uti but SHS any junior high school wherever bia you make sure say your ministry ni nyina be de ebe ya adwen na the level of discipline a person instill because you see nyame kan okura ye koye nkola yo mo SHS ya enyo ano dine papa it is ye jaw mo sa so munye bibia mo pe bia so ayen de embo enti ebe sa awofo no omuntai minister echi no monta your friend say teachers no chi na kwan be so be say matene your friend say your mofa na yenkoda no aboa na omunyini be panimpa eye ma yinyina na yinyina ya nyankola no so mfa so miko emede enchia mu adine kese pa de ma madam Shelichi ena minya kwan hia no wo Brian campaign no ase me share me team Brian na me hwe de ade akwa de akwa ye team Brian afen so me chat team Brian for nyina ye team nya hia ye hia nkaka na mumutimi hia team Ken team Ken yo team Ken ayo tumi hia ya fa we de na do be say we die mankanie kura je woni pana dwene mu na no waka team Ken for na ye tumi hia and nyame adoma meeting aye say be ye nyina mo hia na kwan bia e vaso a yem put strategies in place na sa campaign be feedback you shooting it down because my say second position in there you ran Brian okay second position first in there say oh you ran Kennedy or in Japan and go for being a mess of muso musa pomuso
was one him second position in the Brian adwuma wa ye ne de wa nya wie wa win second position there wafa Dabi obeso chese second position there yes wafa and wa win primaries na wie wafa second position no enti you say me am hwe petatakram pa me hwe petatakram said the sisi sha de ne sa na be Brian that second wakodi no was Brian second or done the wadi enu aso no obenya enu aso no obenya yes na just say you are Brian enu no obenya second position wa ya adwuma papa ya de na se odi no ma gu akwan ya sa adwuma Reverend Paul me papa ma wa ne yamfa de na yamfa nko hey kasa me cha me Paul me na me nko simple Reverend Paul me media radinga kram de ma ye mano Diana ba ye nkwada ebutu akam de ma ebutu akam de ma ye nkwada ne se qualities fear mesre o mbibiribi se abrabon ye bono omu benyin okay eye de ne ara bre bi ba se omo hwe omo hu ya obenyina be ye panyini kisabri ye mpanifo pese ye tentene wo ne ye kyerɛkyerɛ wo no ye hwehwɛ se daache obenya nyina so papa edu ya branche wo ya baba obi na team wo GHS SHS na sempanimfo hyehyɛ saa mra wo ya mema ne nya wo dadwe bebre ma ne hawo te wo na se ne fma wa akoma no adwen si anwoma sua na akosua na so titru na Nyankopɔn de wo nkwa kyɛw na se wotwa SHS ne wiese ekimu a wo pass na wo kwa obi anti mehye mbra ma obi it mesre say yenye sitie said the Ephesians chapter number 6 verse 1 or say ema muntie ma ofo asɛbɔ awurade mu na diwo na no agani na wonkwa na aware wasase so ena mede ma nti benefo ne ye omo de Proverbs 22 verse 6 wose kyerɛ abɔfra ne kwan ɔmfa so wonyina wɔ mfiri ho a enkwala no monte wɔ mase na ɔmo nya ne sa na hwebe 3 years wacha 3 years no SHS no ayɛden wafiri hɔ na de wo pɛsɛ wo yɛ trip ho bia no ɛhɔ de obi anya den ɛnsi wo ho kwan na waba bɛyɛ wo saa tinkura no monte aseɛ saa bere na ɛnyɛ nhyira ma nyamba mekyia tiefo nyinaa ɛtitiri Katakyie fan club ɛkɔ so aka yɛn ho sɛ Nyankopɔn de yɛn kwan ne ho de dom yɛn nea 2nd November ɛyɛ kwɛsɛ dɛ bɛyɛ a yɛhyia wɔ Praise Be GHS afɛre Praise Be GHS wɔ na yɛbɛhyia mekyia me ho kani arɛkyekyɛ ne maame akua Sewa Charlotte. Okay. Right. Yes, you have to say, how did you make it in your ABC? And come on, is up next with Obafia Sewa Charlotte.